oğlum kançalık ne amanatты жоғоттуң деп. وَبِمَاذَا سَيَنْتِقْ مَنْ خَانَ أَمَانَهُ. Ошол вакытта кантип не кылат деп жооп берет дейт. Бул чоң аманат болгон бала тарбияны өтөлөгөн пенделер дейт. يقول عليه الصلاة والسلام Peygamber sallam hasretati ekan, kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bardığın ne? Kullukum ra'in. Ra'in degen manasını degen desen ne? Kırgızстан oturganda ne bir koyçuman degen ma'ni bildirilет, бирок некен kullukum ra'in degende bardığın ne kaytaruuchu, başkaruuchu, ve kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oşo kolasındagı bardığın ne жооптуусуң degen ma'ni bildirilет ekan. وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Oşo dele وَرَجُلٌ deyip, erkekler deyip, ra'in ne? Başkarucu deyip, fi ahlihi üybülösünde deyip, وَهُوَ مَسْئُولٌ al ne жоопту deyip Allah'ın alında, عَنْ رَعِيَّتِهِ kolasındağı ayalı olsun, bala çakası olsun ne kılat deyip, kıyamatta soralıuçu deyip. وَالْمَرْأَ رَعِيَّةٍ فِي بَيْتِ زَوْجِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Ayak kişidağı ne? Жоопту deyip. Üy bilösüge deyip, üy içindeki meselege deyip, tarbiye balaçaka tarbiye olsun, tazalık olsun, amanat olsun, şu nerskeyle deyip, ayak kişilerine mas'ulun ra'iyetihi kıyamatta soralat deyip. فَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ وَرِعَيَةِ مَسْئُولٌ قَدْ يُتَسَبَّبُ إِهْمَالُهُ وَعَدَمِ حِفْظِهِ فِي مَصِيرٍ مُؤْلِمٍ يَنْتَظِرُ وَالِدَيْنِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ deyip, bu balanı tarbiye kılıuda deyip, وَرَعِيَّتِهِمْ masuliyeti bu ne? Oşol başkaruuda, oşo жооптуу maselede deyip, قَدْ يَتَسَبَّبُ إِهْمَالُهَا ne? Sebep oluşu mümkün deyip, إِهْمَالُهَا kaydıgerligi deyip, وَعَدَمْ حِفْظِهَا oşo ne? Saftaşlıkta bilgeçligi, жооптуу maselelerde жоопкерчиликти tagattırmaslığı deyip, İmasir mu'lim yantadir valideyni deyip, oşol sebepten ne olur ki hurmatlı cemaat, Kuday saklasın kıyamettendeki ATN, nekratken ATN'ni İmasir mu'lim yantadir valideyni, ATN'deki kıyametta, kabırda, ahirette, adamdın yüreğin orta turgan, adam ahvalın kıyın avga çürük koyu turgan, ahval ATN'ni kütüp turat deyip, sebepteki yatasabbabu ihmaluhari ne oşol balaga olgan tarbiyada köngül bulbastыкtan kaydigerlikten oşol ne balаны ne amanatın toluk orduga koyup olganduktan deyip. Fakat kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasayetine ma min abdin deyip. Kaysır bir kol deyip.